namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, mata va Gaza na yona yitshama yisukini man. Yeah. So ka siku ra muntlha ra ti 4 ta July, ni hlanganisa hi this post ya Ben Man the President. As you can see there, leyi nga fika vika leyi to tala kwala yi I don't give a damn, another hit. So ni sure vanhu vo tala leswi hi nga ta swi vonisa swona i post leyi i ku I don't give a damn i vito ra nghoma leyi nga ta va yi ri kona. Like this is actually as a vito straight ri nga ta kha ri tsariwile ka track list ya Ben Man the President ya album leyi nga ta yi kha yi huma of course August. I'm sure what I of course there is a room for error. I mean, there's a room for a huge or a strong chance of for error here. Mara supposed to so the first thought I don't give a damn if it rango malinga tai khairguti. So of course look I ngoma, of course, as we previously indicated, so underline life ka yikuma irindeni ka ngoma yo karhi. Album Ben Man the President nga teka huma hi August leyi nga teka yi vulavula I don't give a damn ni pasini exikolweni a ri ta vona swona ku swi ta kha swi fambisana na yena. So mara ta vona swona but there's a strong chance yo i vito ra ngoma straight yi nga ta va kha ri tsariwini. So Gaza na yona tshama yisukini swinene, so yi ta yisukini lembe leri. Competition is very very high. As you remember Mr. Possible ku a nge tluriwi lembe leri, a nge tluriwi. Video ya kona ta veka ka top comment na yo Ben Man the President na yo leyi si ta na ti-hit si ta yisukini lembe leri ne. Look, if ever at music mbili na moya swo la yi koka moya hi nga lova lembe leri. Hi ni ta kha hi enjoy vo Master Tsonga ni zi ki update hi ni tirha swona sweswo. Tina